Qhubeka phendula uMaster K mfowethu mphendula uMaster K wethu ukube ukubuzile uMaster K wathi ukube wena Max wawuthola ukhathi wakho ngabe wena uyakwenza lokho osukwenza njengamanje umbuzo nje ubulapho ya umbuzo lapho yes or no Nguphendulile mfowethu lo mbuzo lowo ngithe mina the only thing ebengeke ngiyenze ukumtalapha ilokuze ireason ima ngiyawazi umbuzo oza nawo ireason yokumtalapha kwami ngishilo bafethu ireason yokumtalapha kwami njoba vele ngisazomtalapha nje angimtalaphiswa ukuthi angiyitholanga imali ngimtalaphiswa ukuthi into engathi uma ngabe ngiphenya ngaye ngayithola ngase ngihlala phezukwayo ngangayiveza ngamsapota nayo iconfirmekile lapho waya lapho Max inkinga wena uthe wena ubungenandaba nezinto akazenzayo ngempilo yakhe bunondaba nezinkulumo zakhe ubuzomdalapha usunendaba inempilo yakhe kanti nje ubuthi wena ubuzomdalapha kanti usunendaba inempilo yakhe Ngicela ungiclarify umbuzo wakho mfowethu. Okay, umbuzo uthi Max. Umbuzo ngoba angithi wena bowulandela inkulumo hayi manje ngoba sowushintsha sowumntalapha. So nenkinga nobuyena inkulumo awusena nkinga nazo. Inkulumo angisena nkinga nazo. Njalo uthi imkhandela kazi No Max lalela manje Max ngimchazele mina uMax ngithi mina Max uthi wena abafu uqala inkulumo yakhe iqaleni ithini unandaba wathola iqiniso ngaye kodwa ukuthi akunandaba nalelo qiniso lelo ngoba wena uthanda izinkulumo zakhe kodwa vele ukuthi lento wayithola iyiqiniso ngempela usunendaba yinimpilo yakhe manje ngoba wena eqala uthi awunandaba nempilo yakhe unendaba nezinkulumo zakhe umbuzo usunendaba inempilo yakhe manje ukuthi usuzomdalapha nje Yabona kwangisiza ukuthi before ngibe yisecurity ngaqale ngafunda ngagogoda ngaya koma university kwase kuba nje ibhadi lempilo elangifaka ebusecurity njengamanje kwenziwa lento ebizwa ngokuthi ngesilungu i-tautology noma i-redundance noma i-repetition ngishilo mina ukuthi uze kube namhlanje going forward inkulumo ikaThamara ngisayisupporta futhi ngizoqhubeka ngiyisupporte ngoba akushintshi ukuthi ziqiniso into mina engingakaze ngiyenze nengeke futhi ngiqale ukuyenza manje ngize ngathi ireference yalokho ikhona ivideo ngithi mina asilandeli uThamara kodwa silandela izinkulumo zakhe okay umntalaphelani ke pho manje emakhanya uThamara ngimntalapela ukwenza kabi kwakhe on top of izinkulumo zakhe into ayenza manje ingcolisa lento mina engiyithandayo kwibrand yakhe okuzinkulumo zakhe so ngisusa lo thuvi manje abnyela phezulu kwale nkulumo engiyithandayo Okay Max ngiyakuthanda mawusho njalo umbuzo omunye lo mbuzo Max awukawuphenduli so wena ngabe uThamara akunama voice note ngabe uThamara wayikhipha icold drink uThamara ngaba kadalajwa personal ukube wayikhipha icold drink ngithi kube akudedelwanga ama voice note ngendlela wena observe ngayo futhi ukube uThamara yaphuma noma wabenza iqiniso noma ubuntu as it was expected from you nayinoma beningakhulumanga lokho ingabe uThamara akadala bheki namhlanje ukuphendula lo mbuzo mfethu in specific ngizophinda futhi ngithi
njengamanje uTamara utalajwa ngoba izenzo zakhe kimi njengoMax Makhanya zivela njengomuntu ongcolisa into engiyithandayo. So ngitalabha izenzo zakhe. Uma uTamara ubengikhokhelile mina idrink and then wayesenza izenzo ezimbi engikhokhelile mina idrink, kodwa wenza izenzo ezimbi komunye umuntu engimaziyo, ngaba ne-evidence ukuthi ngempela uzenzile lezo zinto, bengizomtalabhela lezo zinto ezimbi enginikile i-cold drink, ngoba into engiyitalabhayo mina izenzo ezimbi azenza after sengiyithandile into enhle ayishoyo. Angimtalabheli ukuthi akanginikanga i-cold drink, ngimtalabhela izenzo ezimbi ezihlanganisa ne-dishonest. Bangaka abantu abakwazi njengomuntu omubi ngenxa yokuthi abaziwa ngelakho isayidi, kodwa-ke ungabachazeli lutho, abakholwe lokho abafuna ukukholwa yikho. Akucabanga nje ukuthi bangaka abantu abakwazi njengomuntu omubi ngenxa yokuthi abaziwa ngelakho isayidi. Hawu mina mfowethu ngumuntu omubi, umuntu omubi iSouth Africa yonke, kodwa mase sihlangana ngumuntu omuhle kabi. Mina Max mfowethu, mina Max bhuti wami, mina into engayisho mfowethu angeke ngize ngithi khona wrong phakathi kwenu. Kahle kahle ni right nonke yabo. Ngicabanga ukuthi vele ngoba nani nama expectations athize kahle kahle beniphusha ngicabanga ukuthi kuyona yonke lento yena uTamara mhlambe bekufanele ukuthi anizwele nganganizwela ngakho noma nibone nganganibona ngakho ku right, kodwa nje isidingo salento esiyenzeka manje yonke lento senatalabhana sekwenzeka ini. Ngibona ngathi mina nama voice note ngibona ngathi isidingo sayo yonke lento asikho. Uyabona nje kodwa-ke angeke ngisho ukuthi ngithini ibhuti wami, kodwa mina ngibona ngazuthi isidingo asikho uma ngiyibhekisisa kahle lento, ngoba mhlambe uTamara mhlambe uvele nje wanibonga ngegama lenkosi wathi uNkulunkulu anibusise, yabo into efana le. Uyabona nje kusasezinye zeindlela zokubongwa lezo, yabona ezinye zezinto lezo indlela yokubongeka mawusuka wenze kahle. Angisibona isidingo sokuthi nizeni bange kangaka, angisiboni ngempela. Uyabona nje isiqiniseko, ngikuphendule nje kulokho mfowethu. Kuyisicefe kabi ukuthi ungasapota umuntu maqedena angakukhombisi uku-appreciate ukumsapota kwakho. Okokuqala nje lokho bese ngiza la ekutheni yonke lento yenzakalelani. Into yokuqala nje mina angeke ngikwazi ukuhambe ngizondelwa omunye umuntu, ungcono mangizondelwa ezami inkulumo ezami izenzo. Uyabona ukuzondwa eSouth Africa yonke ngizondelwe uTamara ebe ingekho into ake ayiveza ebantwini yokuthi uyak-appreciate ukuthi ngizondelwa yena. Lonto isidina kabi, ingakho mina ngithe mina i-ladies house phezulu nge-ladies house ngase ngithi ukumshaya ukuze ngiveze ebantwini ukuthi angiseyona lento ebisupporta lo muntu, ngoba ayikho i-appreciation ayiveze ebantwini ukuthi ngempela usesayidini lami. Okusho ukuthi la senzani ilimi, mina ngisesayidini lakhe yena akekho esayidini lami. So angivezela abantu abasesayidini lami ukuthi lo muntu njengoba ningamboni nje engaveli esesayidini lami, nami ke sengigive uphile ekubeni sesayidini lakhe. Okay manje kancane Master ngicela ukungibuza la mase ngiyadedela nkambe yami ngiyaxolisa. Manje bhuti Max ushola ukuthi wena i-content yakhe yonke uconfirm ukuthi into wena osuke uyikhuluma noma kubantu osuke ukhombisa ukuthi usesayidini labo
ufisa ukuthi nabo bekuveze ukuthi baya appreciate nje ubusesayidini labo bonke osamelele nabo noma nisaphathene kahle njengamanje so far bayakwazi ukuthi bek appreciate ngasese lathi nasingasaboni khona yingakho usaqhubeka kahle usaba defender lawo ba defender khona noma yabo yonke nje lonto le. Yes, bangengekuveze wesiqiniseko ngesikhathi mina ngithanda ngaso. Kodwa uma ngabe livele ithuba lokuthi bangangibonisa ukuthi bayangirecognize ekubasupporteni kwami. Ngi-expectile lokuthi lelo thuba balisebenzise. Ake ngikwenzele isibonelo nje mfowethu. Uyabona mina i-content yami nje la ku TikTok iyaziwa kakhulu njengomlandeli kaKhuzani, uyabona. uKhuzani walithola ithuba lokuthi walithola uKhuzani ithuba ngesikhathi sakhe walithola ithuba lokuthi angikhombise ukuthi uyangibona futhi njengoba ngimsupporta nje uya appreciate wangikhombisa lokho ake ngenze isibonelo sesibili futhi uyabona eNdlunkulu mina kuyazi ukuthi kuyaziwa nje mina eNdlunkulu ukuthi ngisesayidini likaZonda Magwala eNdlunkulu kuhambe kwahamba kwafika la iNdlunkulu ingikhombisa khona ukuthi hayibo siyakubona njalo makhaya nathi sisesayidini lakho iyalisebenzisa lolo thuba iNdlunkulu uyabona so umntwana besisincane kakhulu isikhathi abenaso ukuthi lokho bengakwenza le time frame nje yokufundraise ubengakwazi ukwenza live abonge bonke abantu nelami igama lingene lapho njengomuntu ozondelwa yena kodwa lelo thuba kalisebenzisanga okuyinto ke yangingangisa kakhulu mina leyo